So, mga salamat han naton bisita. Honorable Beth Tilapio han usa nga zone han Paranas Samar, Barangay Chairman niya ngadto. Sugad man gihapon na niya padis han pagsayaw, waray iba ko niya naton kapikasan kinabuhi han Barangay Chairman, waray iba ko ni Mrs. Helen Hawin. Damo nga salamat. Okay, so antes kita kumadto han sayaw han kurat siya. Nga di ani kita